Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Мен бүгүн Кадамжай районуна караштуу Хальмион айылындагы мал базарга келдим. Сиздерге бул чыгарылышта Хальмиондогу малдардын бааларын билип беребиз. Бүгүнкү күнгө жума 4 февраль 2022 жыл. Азыр мен саат 9 болуп калды. Бир аз кеч калдым Баткенден келгичекти. Ошондой болсо да сиздерге малдын бааларını bilip bereyim. Mına bul jağı stoyanka eкен, автоунаалар. Ne satты eкен, көрелчи. Assalamu alaikum. Bul ne eкен? Drabilka. Drabilka. 18 bin. Kança 18 bin mi? 18 bin. Bu elektrikli eкен, tokmen işteydi. 220. Tokko sayıp koyup yaktan kaşık salıverdi. Cem tartsa bulat. Sotoymaka, cömmaka tartsa. Ana telefonunuz var mı? Ana. Noş telefonga çalasızlar. Kerektir. Sırap görünüzler. Arzanarak kılıp berse gerek. Halmionda oturadi, hazır koçurda. Mal bazarının aldı. Satçıdadı. Бұл жақта малдың дарлары бар екен. Ушул базар туғандар, қараңыздар. Азыр келебиз эми бир четтен сурап көрөбүз. Бул тарабы болсо бодо малдар болсо, бул тарабы майда малдар. Так мен биринчи койлордон баштап сурап көрөйүн. Андан кийин келебиз бул жагына дагы. Кой канча болду ой? Козусу менен. Kostum ben 12 bin aldım. 12 binge satып алдыңыз, а? Мон караңыздар. Козусу ургачы экен же, кочкор экен? Ургачы экен, а? Козусу мен 12 миң сомго сатып алып тур. Кой канча болду ба? 13. Алдыңыз же сатасызбы? Satın tat. Сатып да. Козусу ургачыбы? Urgaçı. Козусу мен 13 миң сом экен. Караңыздар. Жакшы. Şuraya gelip turdu yoldalar. Мына койлор караңыздар. Кой канча болду кой? 14 отабыз. 14 миң, а? 14 миң, 13 миң, 14 миң ушундай. Баалар ушундай окшойт. Азыр дагы сурап көрөлү козуларды. Мына акты сурайлычы. Ага канча деп атасыз? 15 de. 15 миң, а? Kostum. Семизер экен, козусу менен 15 бе? Козусу ургачыбы? Мына караңыздар, козусу дагы чоң экен. 15 миңге козусу менен мына кой. Так, ал сурайбыз. Кошкорлор ката экен, кошкорлор. Но канча болду? Ава. Bunu sırayla geldi. Канча деп атасың, айтыңчы. Койбу, кошкорбу? 15 de otam. Koy. Кой экен, а? 15 миң сурап атасыз, Семиз жакшы койлор 15 миң. Так, азыр эми кошкорлорду дагы табабыз азыр. Ага канча деп атасыз мына койду? 15 de otam. 15 миң, а? Өзү элеби же козусу мененби? Өзү эле окшойт, а? Чабарман каналы, Чабарман. Чабарманды жасаңыздар чыгат, Чабарман YouTube каналы. Так. Ага, кайсыны алдыңыз айтып коюң. Канчага алдыңыз? 9800 aldım. 9800 алдыңыз, мына козун, а? Bizi tüsünüz tapmayla koyma canım. Sizin tüsünüz tapmadı baba. Yine tapmayla koy. Tapmayla koyduk. Puldu sanang puldu. 9800. Kançaga düşürdünüz? 9800 kançaga düşürdünüz? 200 kilometre verdi. 200 kilometre verdim. Onga bermedi gider. Onunla bermediniz mi? Onga bermedi. Beriverdiniz ha, bazar büten dep kaptır ha. Nasıl kısmava jakşı alıpsız. Satış gerek emas. Kuduruk satış. Бұл жерде қоралсы мен тұрады, қараңыздар. Ой, сізден бе тақсыр? Qaysi? Қораудағы қойлар. Bunlar bizden mi? Мына қозылар қаншадан болады қозылар? Орта кішінекей қозылар. Onlar 5'ten veriyoruz. 5 миллион қозылар бар, а? Ұрғатшысы. 5'ten veriyoruz. Қошқорларыңыздан бар ғой? Şular koçkor koylar var. Қошқорларыңыз қанша мына екі қошқорыңыз? 5,5'dan берем. 5,5 мың, а? Бақмаға алса болады екен, а? О, зор. 5,5 мыңдан жақсы қошқордың қозыларын алдырсаңыздар қошқорларын. Баға өресер, семіз болады. Анан сата өресер ат келіп.
Бүгін жұма күні 2-3 күн мұрда малымат шықтылы. Халмендоғы базары Ногардан айдында базарға жылды деген малымат болған. Бірақ тілекке қаршы бүгін қайрылы шыл Халмендо ұлан жұтады. Себебін білбен бірақ туғандар. Так, мұна. Үйілі менің. Қаншадан сұрауда сава? Қаншадан қаншаға чейін? 15 kemi var. 15 min kemi var. 10.000 kemi var. En tömen sena en жоғарғы. Hemen bana tuttu 9'dan. 9 milyon ha. Şu 1, 2, 3, 4, 9 milyon. 9'dan жоғары екен да? 9'dan 15'e çeyin. 9 milyon 15 milyon çeyin eкен. Siz daimsiz tasbih? Kaçtayım şiresi? Telefonunuzu aytыңызчы. 774 74 мен 49 54 60. 49 54 60 ha. Срочно қой іздегендер любой время чала берсін да? Пятница емес башқа күндер ма? Болды мына. Чаласар сөйлесіздер. Дәділ қойлары бар екен мына. Қозыларын қараңыздар. Да мына қошқар, охо. Дәділ ғой қошқар, қанша сұрадыңыз бұға? 20. Қанша қылды базар енді? 24'ке бербедік деп тамашаның қошқары. 24'ке бермедіңіз бе? Жақсы қошқар екен, а? Екі тіш бе? Екі тіш оқшайды? Екі тіш екен, а? Уақытырақ кебейсің бұл. Баявайлары бәрі сатылып кетті. Бар жоқты алдадыңыздар, да? Неге? Ноғардан да болады деп, біз Ноғардаңа барып алып. Біз айтауы да бұны, сол ғылауанлар айтады. Сондай малымат шықты да, Халмен базар жалды, Ноғардаңа жылды малдыздар деп. Жақсы сатып ала, жақсы қошқар екен, дәділ. Так, дағы қайсын сұрайлы? Қанша oldu қозылар? 21,5 kıl otap masak ökü. Eko'nun 21,5 kıldı. Vermey turasa. Daha kiçine var ha. Kiçine koşup koyuңuzдар. Eko'nun teң алат кенсер, жақсы. Analardan takmayın ki, arkasından. Қанша бұларыңыз, қанша? Қошқарлар mı? Kıçma. Uzun mutasın. Kıçma. Mutasını sattık. Қанша досы сайтым? Bunu hazır 18 de otamı. 18 mi? Қарасы. Мұнысчы? Bunu 17 de otam. Eko 35 minge ketеді екен да. Жақсы келіп тұрса Eko'nun 35'ke беріп бересіз, ha? Дәділ пұчмалар. Так. Onun emez başka. Hibrit. Çabarman kanal. Қанша oldu бұл? 25. 25 mi ne? Pıçma olsa da? Yok. Sağlıklarda kesin. 25 bin deydi. Sulu koydu ateş, sulu koydu. Ama kaça bundan sulu koyunuz? 13'ten beri verdim. 13 milyon vermediniz mi? Burada açılışta Batkende pazarda düştük bir oluşan taraf. Sulu koy izleşim gerek benden. Uçağı size sırağın. 13 milyon vermediniz ha? Жақсы екен. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, койлордун баалары негизи 10 миңден 25 миңге чейин бар. Негизи баалары жакшы эле. Биз азыр эми бодомал тарапка өтөлүчү, уйларды, букаларды көрөлү. Халмендо букалар канча, уйлар канча азыр өтүп туруп соодалашып көрөбүз, баасын сурап көрөбүз. Үйүрү менен саткандардын телефонун айтабыз сиздерге. Мына ушундай, бул жагы мына көрүп турасыздар, охо, чоң. Негизи Халмен базары аябай чоң экен, мал базарычы. Мен мурда бир 3-4 ай мурда келген элем, андан бери эч жолум болуп келбедим. Мына бүгүн насип кылган экен, келип калдык. Мына торпоктор сурап көрөлү. Кандайсыз? Канча сурап атасыз ушуларга? 25 milyon ha? Mına, Loğaçı Pulu Ağacı'nda torpoktor 25 milyon. Kança aldınız? Satılmadı. Kança dediniz de? 55'e vermedim. 55'e vermediniz ha? Tak. 55 milyon vermedin neydi onlar? Kıranızlar. Bak içine torpok sağaç. Torpok kança oldu? 14 milyon. Kaç kanal? Loğaçı. Bundan daha da gel. Çabarman kanalı, Çabarman. Bugün görüp koyunuzlar, like basınızlar, komentarı yazınızlar. Tak.
Bukalar kaytakına bukaları. Kendileri olat kütele. Bütele torpaklar bir yana. Tak, hazır bir yaktan barat eken. Öt kütele. Aa, kaç oldu? 42'ye bardı ona kalsın. 42'ye bardı o. Vermeyi turasa. Özülevice, torpak var mı? Ağzıma cimrigen kısa. Kısır ha? Kısır eken, karamızlar 42 min deyip. Noşlu sır köp turgan. Ala torpak, ala uydu. 42 min deyip. Bu yakta muz olsun meden turatın ala. Kimden boldu eken ha? Sizlerden mi? Kaça sıra otası torpağını lan? Torpağımına 80 otası. Torpak erkek kur kaçı o? Çabarman YouTube kanalı, Çabarman. 80 bin deyip mi karanızdır? Torpağını. Balalı oynar uşunday. Yani bukalar tapacıstan da. Жақшы пароdalı bukalarını sizlere gösterdiğimde tuğanlarım. Hazır jolup kalarız hazır görüyoruz. Mına sağın uylar görülçe. Tak. Aa, kaç oldu? 60 bin ha? Torpağı menen. Sağın uylar. Kança süt velet? 6 litre süt velet ha? Non karazlar 60 bin deyt. Noş torpağı menen 6 litre süt velet. Sağın uylar. Tak. Aa, kısırok şeydi. Yok biraz. Oğuz ekene kançası ortası? 70 binge beribeyt abi. 70 binge beribeyt. Kaçan tuvat yani? Bir ay var mı? Fevral çıkarbayt var. Fevral çıkarbayt var. 70 binge beribeyt. Karazlar boğaz eken. Çabarman'ın YouTube kanalı, Çabarman. Paçıska balık var da. 70 binge beribeyt ram dedi. Ya buna bukalar he. Tuğanlar. Oo, bir yakta eken var. Parodalı. Galiştin var mı Galiştin? Korekçi. Bak. Ağalar bukalar kimden mi oldu? Sizden mi? Bizden ha. Mavi sizin gibi. Kança sırasında aşağı. Niye paroda bulayım? Bunlar şivet, yapar o da. Şivetski ya, Şivetski. Kança da otası? 130. 130 bin ya. Yok, dediler ha? 105'e berverdik. 105 mi oldu vermediniz ha? Bunu Kana... yapsın koy bir yak. Bu nargısı kimden? Gözünü yap tam koy. Sizden mi o? Kança da otası? 96'a ver beni. 96'a vermedin? 100 eken daha çalınız ha? Tavuk olarak 100 olsa ha? 96 binge vermedin ettin Ankara'nın. Şivetskiler o. Bunu Ankara'dır bu. Top tunukta şunday. Öte cayda kırılgan bakmaken. Bu kimde mi aldı bu? Kança ne tutma? 131'ge satıldı bu. Bu satıldı ha, 131 binge satıldı ha. Bu ne mi var? Kança bir birinci yaştan ötken, 2 yaş var. 3 yaşar var. 3 yaşar var bu. Şivetski ha. 130 binge satıldı mı bu karanızda? 3 yaştaken. Buna bu kadar. Bu kimlik oldu bu? Buna bana. 120'ye vermem. 120 binge vermediniz var. Başka çok var mı la? Şivetski? Şivetski mesela bu paroda başka çeken paroda. 120 binge vermediniz. Çabarman YouTube kanalı, Çabarman. Kaç ne olsun? Ne çoğu? 155 mi lan? Şivetski gibi. Ne olsun kanallarım? Bu kanı. Oho. Boydu karan boydu. Benim boyumda var mı? 155 bin ettin aşını. 155 binge bermeptir kim böyle. Daha kişine barken. Boydu karan boydu. Benim boyumdaydı var kim taştı. Lan bu kanı sıras. Kanaysa var. Yaşlı. Kança sırada. Tak.
Tartma dedi. Bırak başka ekan. Mana shunday buqalar tuğanlar. Sağın uylar taraflar o'tadi. Sağın uylardan bir ko'z mutataz, ondan sonra jin tutayız. Mana. Bo'z tartdik canım. Bu qancha oldi ekan? Assalomu alaykum, qandaysiz? Qancha so'rab o'tasiz? 100 ming ha? To'pog'i urg'och ekan ha? To'pog'i urg'och ekan. 100 ming. 85 ga berib beraman. 85 ga berib berdingiz. Qancha beradi? 10 litrga yaqin sut beradi. To'pog'idan sutlar 6-7 litr bor. To'pog'idan sutlar 6-7 litr bor ha? 85 mingga berib berdim dedi. 100 ming so'radi qarab. To'pog'i men urg'och. Yaxshi, bosdan urma. Mal da o'shog'i layq turdi. Qancha so'rab o'tadi o? 60. O'zili bu? Bir soat bo'lib men soat. Lan qaranglar, 60 mingga so'rab o'tadi. Berib turadi. Qoldi, qarmab qoldi. İşteki değil mi? Kaç? Siz tarafı kolunuz tarafı. Bu 60 ming bo'lib o'tadi. 60 ming. Sarı 65 ga borganda. 60 ga so'rab o'tasiz hozir? Berib turadi. Bermayapti. Abro kel 60 dan o'tib berdi. Valla sargacha. Erta meni 65 bor bo'lganda. Emaka bozor bitayin deb qoldi aka. Men birata postol Uyda ko'rsangiz cho'ngdig'im. Bering oya yaxshi bo'lib turibdi, o'ta yaxshi bo'lib turibdi. Taq so'rab turdi. uka shu 1000 so'm. Oldi qaram oldi kattaligi. Ber. Avvalo Soz molni topdim. Oltatdiga bilaman. No qarazdir. Mana shu uydi 60 mingga toza so'rab o'tadi, biroq bermay turadi kishi. Men aralashaymi o? Ha? Men aralashaymi? 1000 so'm qo'shindan sirang yaxshilab. Sirang yaxshi bo'ldi. o'zi rasxodni 60 ga boradi. Tavuk qaçtı. 1000 so'm qo'shsa belgilay biroq. Tavuk qaçtı o. Hozir da sırayız canım. Naqta qaysi so'rab o'tadi? Tengizini ol. Qancha baho o'tadi ha? 60 ming. 60 ming. To'rpog'im yana urg'och ekan to'rpog'i. Nima 60 ga baho o'tadi. Ne 60 ga javush olgan bari. Bu yoqda ham 60, bu yoqda ham 60. Qoldi qarmang o. Qattiqroq qismdan yaxshi surangibdi. Bering. Yaxshi baho o'tadi. Mana shunday tuğanlar, bolalar ko'rdingizlar. Men bir sira bu bozorda aylanib ketib qoldim. Men ham jin tutayım. Bundan ari biz daha yo'l ulaymiz. Qadam joyga qaraymiz, 3 qo'rg'on qaraymiz jumishlarimiz bilan. Bizning Chavarman kanalini har doim ko'rib turingizlar. Like basingizlar, kommentariy qoldiringizlar. Xudo bersa ertangi kuni Botken shahridagi shanba kuni bo'luvchi mol bozorida sizlarga ko'rsatamiz. Ko'rishguncha.